الهوليرا پایتختا هرێما کوردستانê hejmarek mezin ji penaberên Rojavayê Kurdistanê karên cûr bi cûr dikin û berhemên cudayên taybet bi kultura wê deverê bi berhem dikin. Yek ji wan jî qehwe ye. Mîna vî kargeha qehwê ku xwedanê wê Kurdekî Rojavayê Kurdistanê ye. أول جارة عمل فكري مال الهوليري ما فكرية يعني جلبنانا بشغلين مال وربي صالح مال ورمهات مال الهوليري فكر وزحمتي ما درباس كرا ولا وينا بشتي هنا الحمد لله باش وقت بجي شهر فرع الجامعة شيبونه المجد مول مدانية للنجي القلعة مدانية بو سرش المتري مدانية وزور الحمد لله باش وقت بجي Welatiyên Başûrê Kurdistanê sûd ji vê yekê dikin û bûne qehwexorên wê qehwa vê kargehê. خيرات ناوتكن براستي قهوة كاغ عبدي شتك طيبته يعني بري ما قهوة ندخوار كم دخوار نو مثلا دهين بازاري بو بازار كرني وهم بو قهوة تو ده مثلا ده فيرا شرحاتك و شيخو قرين نوكا وقت دهين بازاري لانجي بيجم بري بيش مدف كاغ عبدي نا باشي بازاري بكن يعني قهوة بو جسمي إنساني قلق باشا Hevjîna xwedanê vê kargeha qehwê, alîkariya hevjînê xwe di rêveberiya vê kargehê de dike û dibêje ku kargeha wan yekem kargeha qehwê ye di vê deverê. أنا من لبنان. نحن الماركة هي ماركة Ez ji Libnanê me. Em yêkem kes bûn me ev kargehe vekir. Em li vî cihî karê xwe dikin. Li ba me qehweyên cûr bi cûr hene. Mîna Kolombî, Brazîl, Hindî, Yemenî, Esyopya. Ez hevjînê xwe û hevala me em karê xwe bi rêve dibin. Ev 4 salê me ye em li virin. û qawey çê dikin. Qehwa me xweş e. Xelkên Hewlêrê ji bilî çayê ve nedixwarin. Hatin qehwa me dîtin keyfa wan jê re hat. Ev kargeh ku bêhna qehwêya xweş di nav bazarê Lengê ya Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê belav kiriye. Berhemê Kurdekî Rojavayê Kurdistanê ye ku ew yek ji sedan berhemînerên Kurdê Rojavayê Kurdistanê ye li Herêma Kurdistanê. Hele zimeymo ark Hewlêr.